maka dito pandrite demi matto mabere barakae iya romatan nasoy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale iya kung noni matan nasoy nasuron istirahat tersinggung matan nasoy mukba ni maele na siya ni matinroy yan na to ampay tau matinroy le maka dito matot tadiolo pemali na sabak magay makunrudale itu tersinggung matan nasoy nasa lausia nilino tuh yang kamu pematindro dan rezeki yang kita cari di malam hari tak resa-resa gere ini majamawannya maga ina tu ampai angka pawat tu pa tapat pisau jama-jama lino macawe tama mangaribi aku macala ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni apa menre to ni manu aku tu macek ke dena melo tu puja manu etana nako itu menre di maceke sebelum labu matan nasoy okoniro kotomelo lolonga pak donga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon surat bil falak kulon surat bin nas akaci cemana mi baca ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah jadi yai di tomatokku ma balu-balu magay ko may pasap-pasap padale ya namelo labu matan nasoy tabaca ya pa surah wasyams walaili kulon surat bil falak dan kulon surat bin nas ipan nanungat dale ne tutay pada we busi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum utuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Itu yang mic kabel suara dalam bukan ya? Suara dalam ya. Saya bisa pakai itu. Iya, saya enggak bisa kalau mic ini. Iya, nangis suara. Oh iya. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Alina Tomalabida Bapak Camat Gandra beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada panitia tablik akbar dan seluruh jajaran pengurus Masjid Nurus Salam Belok dan seluruh hadirin wal hadirat
yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukuruki tanrigang kalau ripong Allah Ta'ala nasaba angkaki napasitaru parilalan na iyon romak barakae sikira-kira akatan niya minasa untuk pakdu paitan raapa kacawi alimaraja kalau ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala memagi-magi minasa madicita untuk senantiasa mangulul ripong Allah Ta'ala niya pakdu pai pangobi marajana pong Allah Ta'ala nasabari na wadi mancaji tiap pamase makoto paropay mang magi-magi na wadi niki ang kalulungan syafaat na alim balabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia acara takbir akbar berkaitan dengan akhir tahun dengan tema introspeksi diri, kemudian sekaligus untuk peningkatan ibadah kepada Allah. Ia ko introspeksi diri berarti melo i ikapesa alewi, melo i ranna atau tungal linota, melo i parissa alewi dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Ia ko peningkatan ibadah dan rupa, angka peningkatan kualitas ibadah atau hakikat ibadah, angka to peningkatan kuantitas ibadah, jumlah ibadah ia angka ibigau. Jadi ia ku kualitasna berarti hakikatna. Ia ku kuantitasna melo itambai jumlahna ibadah melo ibigau. Pedi jaji biasa de mangka mau pas ibadah de tajam. Pertama jolo sampai kangi maka dai rui di rupa tawe atanna pong Allah Ta'ala pasti angka manang atas salang pura ijamah. Aja na to maka da tahu mas sempaja atau dina sempaja atau makanja baca Quran atau makanja sikiri atau makanja ibadana tahu mengaji lagi madosa, tahu mas sempajange lagi madosa, aga dosana pas sempajange nomor siddi salai lapalanna bacana lapalangi. Yang kedua peringeranna dina suku wong Allah Ta'ala nonroi mangolo nawaramparana ningeram. Nomor 3 dena suku garakanna sampajanna pamaka dena ditapanga kami nam makalasie yana ditu tau minnawe dina sampajang maka dai sahabat yang kagape tau minnaw ko sampajange maka dena bitayanang katau roko suju dena lempu lakana yana tupanga kami nam makalasi. Jadi 3 kesalahan walaupun ia ro sampajange palga dosa nasabak maka dai ukilalan na hadis sa ia ko nadapi waktu sampajang na melo lo mas sampajang atanna pong Allah Ta'ala umatna nabi taro nalay pong Allah Ta'ala ia tutawe dosana napatadangi 2 onrong okko salengkana si bawa okko ulunna ia ko roko isi bawa ko suju ukilalan na sampajang nasa nabita tak denna ia rodosana ukwe salengkane si bokuluna pada daunge poli ditakena ajue yana tu ampai na rekotame watu sampajange risesena tau to 5 sampajange matana papena dinna samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dinna itu hikmah salat. Ia tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekoto roko si bawa aja toni bila koto suju supaya ia ro dosa mak dakeo ko salengkai makanja tak denna na napa to tokong ia tu ampai okilalan na sampajange 2 migarakan mapunai baca na pake subhana ia koto roko si bawa koto suju. Ia kotor rokok subhana rabbiyal azim, ia kotor sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi ia ro sampajange dena tutu idosah nalak game matoi. Nasaba ia ko bahasa Arab itu dalam gramatika bahasa Arab ia ko makadai istighfarah berarti menutup. Ia ko makadai al-afu menghapus. Jadi si salah. Maka aku makaraki astagfirullahalazim laitutu itu dosa.
Contoh nama ki ya kongka yoki oko kartasa ena salah malah ki tip X napa itip X iya ro tulisannya tatongko mi dena tadeng angka bui tatutu mi yana riasan istighfara iya ko al apu tasusui makanya al apu itu dua orang baca iya ko Thomas Sampajang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua ya ko ramalangi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ro dua onro jadi itu sampajange nalagami matto dosa. Tapi angka tu dosa dia nalega Pak Bu. Dia nalega dia nama pacing. Napasi pulung ipo Allah Ta'ala nasa nabita lau pima jumana panalega. Yana tu ampai sampaja jumae palega sesa dosa poluk ko sampaja perlu de nama pacing nareko to mas sampaja perlu. Nang kapo tau de na sampaja perlu lo babi mak juma. Tapi dia tu kok sopeng de kagak. Peko ni kira-kira makwero. Mak jumami nayero jumae sesanna mi ero nak dosa ko sampajange de nalaga yero nalaga naya ko de na sampajan na pokok na tu de nalaga iya jadi okotoni mala dasar tau pandrita ewe iya tu sampaja jumae maka de nabita ro rampi bikene naisangi ummaku jetu keistimewaan na sampaja jumae betungan na saro angkai na lolonga te ko lay mak jumana pasuku-sukui ya ko de nulle malalangi makalolo marangka ya ko de nulle makalolo nasa nabita sappa itau na pagaji bi supaya wadding ilayule law masigi bikin iseng ya. Nanti kita akan bicara di kualitas ibadah apa mega tau mak juma apa maka dapi pak katobay barakallahu na pelupa taman kalau makarani pak katobay barakallahu na pasigan rusuk napai marasa pelok nah tolena ini jadi masalah padahal iya ro katobay jumae dua nerakangi sampajang mak bicara lagi teko mak katobay degaga na lolongan yana tu ampai na moto makampar tu ko makatok bay tay nateto agama dengan isyarat kakam matau marukan ni pasulla ka mata ka itu pun tidak ada gunanya itu bahaya na cume mega tau dia na pahangi Pak iya to na je tu ampai Pak katok bay lay ultimatum o kunabita aja na malampela da iya ko katok bana nabita ibaca iya kakama magala mabuka kita tabuka ni gare katok bana nabita makamote ka katok bana nabita ya ku ibaca dega dapi pitu menne iya ko nabita makatok ba 5 mi menne apa menne na selesai demetto na tinro ta iyo puidi na madari 45 menne de panapaja akatalu te katulu-tulu de panapaja iya yana tu ampai salah satu tanda orang yang alim fikihnya betungan nama pahang ko fikih maponco ikatok bana nama lampe sampajan kujumai jadi tapi mau watato na sabay ako maponco ladai desa kadagame na pau ini beratnya kemudian maka kau nak dega tau dia nak punai dosa makanya maka dia itu Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina napoji puang Allah Ta'ala tau malau lisue toba wa yuhibbul mutatahhirin si bawa napoji puang Allah Ta'ala tau napuji pacingi alena jadi nak kada innallaha yuhibbut taibina maka dia at-tawwabin ya ko maka dia taibina napoji puang Allah Ta'ala tau cicangnya toba tapi aku makade at-tawwabin tau malau lisue toba nasabak napoji tu puang Allah Ta'ala ko toli malau lisue atanna toba angka mematoti asa dosa langganan iya dosa langganan ura ni natobakan na jama sih
Maka dia astagfirullah. Dia minta matu mana nak situ. Maka dia astagfirullah. Iya. Tau pacai-cai makoto nasalah. Macai si kak jerona. Wacai di sirote astagfirullah. Iya kok baca tu makere-kere sih. Iya, nanti asa dosa langganan. Tidaklah seorang yang beriman kecuali dia memiliki dosa yang tetap dia lakukan terus-menerus dan juga dia taubatkan di hadapan Allah. Dia namo imam, namo ustaz, angkat tu, nama ke ustaz tu pacicir pak. Maka iga imam tu pacicir, kalau tu imam magalak si salah, apa punggawana setange monrongi. Iya, agaknya ya tu paboto, nama kadami setange kumana jagai. Netu imang ngede kah tu pengurus masigi, kepala kampung, imam, ustaz, dia napa aja non roseta tu. Apa punggawana monrongi apa ya kau nak guru nami dia nule palesai makiro jadi ya tu pengurus masigi bandahara jenderal na setange monrongi iya na tu ampai de napat tu nabita nasuroki millau alin rungal lori pongala ta'ala. Nah suruh kita melalui rungang. Nanti di sini kita akan nanukan. Nah sabairo kilalan nagamay pak suku-suku mo. Apa de to tu gaga tau mule pas suku si sangi pada nabita. De gaga makada iya suku tu puasana, suku tu sikirina, suku tu baca Quran, suku tu sampaja sunnahna. De gaga. Angka tau ku suruh mas sampaja sunnah maka kutuh. Tapi aku masih dak kadiga ceyoloi. Angka tu ku suruh masadak ka di sana lepat tujunah. Nah semana kata we me yalengi di lagi di negara. Tapi ya sampai ya sunat na dia kagak kalai. Angka tahu magala ma puasa, sinin na puasa sunat na jama mana. Tapi ku suruh masa sampai sunat baki tangga. Masing-masing orang punya kelebihan. Aja tak kadang ketian dia itu nak nirita mas sumbang, aja nah turusui. Di jaji nak kalah kio kesikiri. Cuma memang ia tu tahu mabasai, tu litat tak ya tahu kanja. Namo tahu gimpe tahu kanja tu kau membesai tapi namo pas sampaja tay ko masih kei ya satu tahu agar istilahnya iya madari tu makara te we kuiri tayanu pas sampaja denenya tahu mako asike lah tigre parti masalah ro iya jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abasaki ya komeki asa tahu matapa sampajan. Tapi namo pas sampajang ipa ko masekeki dia nak kata tahu kanja mak palinga makrai pas sampaja bawa miatian maka seke itu kira. Tapi ya kok kita saupu itu degaga pembahasan ukilalan nata saupu ya seseke iya miangka mangoa. Jadi aku enggak tahu maka seke ya nutannya aja dia maseke ikom itu magalak milau. Aja negara milau tanah dia maseke. Gitu. Iya, dia tu gak tahu seke situ kan apa iro dale gena mina lebih dia gak tahu kurak dale na. Dia jaja na milau. Ya na tu ampai pak papasangi. Maka dia rui di tugas ta aja nagala tatala dasar maka dia gana sabak magala ka nasabak maca ka nasabak pengalaman nga ia ampai boleh dale kude. Denok kutu gak dale tak gatu. Ia kini galak na tay makare sonang kadale na patasino ko galung si bawa guru ko palabuhang de cayoli sogi. Ia kini amacan na tawe pak na sogi doktor ekonomi na ahli ekonomi na sogi. Na mega manca jena guru. Ia kini baca-baca na sogi tay de naga ustaz mamotor. Apa kaplak lutumana nilo macarama. Kini baca-baca. Jadi tania watamu makareso tania to acamu mapikiri aja tak ada nasabak macam memang ianu mapikiri macam memang iputar adui aide apa ia kini acana teh mapikiri na lolongat dale ede nagaga dale na sapingi na dia na pikiri sapingi de tono ko akareso itu tak gatu dale cuma nasuro mi po Allah Ta'ala makareso tapi dino koromonro tanya akareso na pak make gatau maka wata makareso
Iya lalu kok ku ilmu hikmah, aja mau tersinggung kan. Iya lalu kok ku ilmu hikmah, nah tia lalu masa pada leko ni, na suruh istirahat. Kok ku ilmu hikmah, maka dia nang katawan ni pinapole dale na dina pamanarang itu, maka to itu pole pura. Pak Mandar yang kawita patasi motor patasi itu latih sepulusi diweni. Digagal lampu na motor nasi pengering-ngering. Capu mati na ngongkoso ka motor. Dito na ako sope dito. Iya. Iya. Dito ka na sororang. Maka dito pandite. Demi matto mabili baraka Iya romatan na soy sitongan na pungsin na siya ngilino na yun rima sa padale. Iya kung noni matan na soy nasuro ni istirahat. Tersinggung matan na soy. Mukba ni maile na siya ni matinroy. Yan na to ampay tau matinroy le. Maka dito matot tadiolo pemali na sabak magay makunrudale. Itu. Tersinggung matan na soy. Nasa law siya nilino tuloy ang kamu po matinro. Dan rezeki yang kita cari di malam hari tak paresa-resa gere. Ini majamawan niwe. Maga. Yan tu ampai angka pawat tu pa tapat pisau jama-jamal lino. Macawe tama mangaribi aku macalla ni matan nasoy melo labu sekitar 7 menit pa pisau ni. Apa menre to ni manu aku tu macek ke. Dena melo tu puja manu etana nako itu menre di macek ke. Sebelum labu matan nasoy. Okoniro kotomelo lolonga padonga dalle okoniro ibacai wasyamsi walaili kulon surat bil falak kulon surat bin nas akaci cemana mi baca ya lengi dalle ya tu tahu pada we busi nasa tau pandritairo dalam ilmu hikmah ro jadi yai di tomatoku ma balu-balu magai ko may pasap-pasap padale ya namelo labu matan nasay tabaca ya pa surah wasyams walaili kalau surat bil falak dan kalau surat bin nas ipan menungat dalek ne tutai pada we busi yeah. Surah ke-91 dan 92 dan kan kalau surat bil falak kalau surat bin nas kacapak na to 113 dan 114 iya no jadi menyamumuti baca aja mau tak apalah kita baca mui iya ko angka anak-anak masih sekolah na baca iya tu ia lengi kecerdasan dari segala jurusan. Dena cik di minunrui macah pas sekolah. Tasuri bacer. Yo pui di anak takomelo ilabu matan na selai mas selfie. Samset gare setan. Iya. Yang kedua palawangan na mangaribi isa tapake guna lalu. Pasangi ya bu pak ayak nata salai masigi eko deto ga mendasa upura ki masam paja mangaribi ade pigau asam paja sunna ki okoro ya ko wading aja nata mangajo koro eko ka utamaan lalu nga tanya angaji nga ko palawangan na mangaribi isa ya miron na angaji nga ko melo itlabu matan nasoy bahkan suratul waqiah iza waqa'atil waqiah kanja na tibaca imonrina sarai magai nasaba iya ko sara itu si runtu dua kelompok malaikat iya ro malaikat emelo jaga ko noni iya ro jaga asoy ang kamopi matu ko subuh si runtu si malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang iya na tu dua sampaja subuh ya salat yang disaksikan para malaikat salat asar maka dia nabi terjagaiwi nigi tahu dia sampajang asara selain dia berdosa caputui amala nama pamulai onna ele letuk mengeribi itu bahayana nama kapo ya tahu tarala sampajang asarana nali repah ini salat asar ini kemudian iruna mengeribi ise angka sampajang okoro ini tadi kita bicara tentang kuantitas angka sempajang kutu palawangan na mangeribi ise dua angka yasa sholat sunnah mutlaka 20 rakana biasa kata jama di penang kadi 20 rakana sampaja sunnah palawangan na mangeribi ise dun rakang pangupuna na mukulu allahum ina atayna
Maka dia Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang mengerjakan sholat 20 rakaat sholat sunat mutlak sunnah antara maghrib dengan isya, banallahu lahu baitan fil jannah, lai bangungan istana ukilalan nasuruga. Yang kedua, angka kutuyasa sampai sunnah awabin, ya sange awabin sholat sunat kembali tau rewa maginya sarewa pak apa iron nasi soma karesoki jama-jama lino mangaribi urusan akhirat na yurusuk dolo betongan na ya sange urusan akhirat na moje tu masa padale urusan akhirat to tapi okui masigi ro aja tasalai masigi mangaribi isah aja nih saliwan na masigi tonroi okoki masigi ya tapura masam paja mangaribi okoki masigi asam paja sunnah ki annar rakana sembaramu pangupuna tak don rakaci diberi selang aja na dia tari pangupu pak mega tu masam paja sunnah dia na tari pangupu nah sesunnahmu aja sih sanape mu jamai namo itu mu jamai sampai sunnah tu biasana ya erogi ki ita tari pangupu idi mani kuliah ayul kafirun kulwallahu alam nasra dan alam silahkan tapi ia sampajangi anna mirakanna dua rakaci diberi lagi ukur nak usangi mutlaka 20 toh tadi pernah kata jama ya roh aja nak dia tulai apa marep-repet ke tu na jama iya na dua rakange na rakane dua rakaci diberi awabin asanna orang kembali angka toh maka sampai sunat toba na sabak fungsinna maka dia nabi siapa yang mengerjakan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama kalau dia sholat sunat 12 tahun lamanya. Iya kau biasa betul tamalolo jarang mas sampai sunnah tamalkan nih. Yang kedua nasa nabi ya dampengan dosana ya tutawe dengan nilai 50 tahun lamanya. Tongangi pak magampangi jama tapi matandri kau istimewaan. De toa kada tajama ya soso de itu ya. Iya kode tulay namo cicam ni si minggu. Iya namo cicam ni de to tu nak kada mesti soso kasun nak mo nya. Pada mi duha itu. Iya mi kong katau mulai malas soso makanja. Tapi iya kode tulay tako angka gagata namo sisa mi si minggu. Kode tulay sisa si minggu sisa na nasi ulang. Talingkali mani bak kalender maka datang lasi di tanggal lasi di. Iya kode tulay cica si ulang. Iya to nak orang malang. Mak buka puasa kita zaman ni. Cica nasi tahu ya kau demo patul lagi penting pura terjama lah kutu penting pura menjama cicang rogi mi ko ibadah sunnah ada sisa nangka di jama terjamai jadi itu pokoknya itu jadi tak usahakan ini sampai sunnah mi ya ternyata sampai perlu apa iya tu ibadah ya pak tak bagaimana angka turunanna angka wajib angka sunnah nabi tatomi pakoro ya sesai de gaga ya nabi Ibrahim perintah puat de gasa perintah dan nabi Ibrahim ina perintah na po Allah taala wajib manang ha nabi Musa makoto loko makna wajib manang untuk nabi tak dua angka perintah na po Allah taala yang wajib angka to nabi te ya penang kurang ya sangi sunnah. Itu kemana haji wajib umrah sunnah sakka wajib pasidakka sunnah sampaja wajib angka sampaja sunnah sahadae wajib salawat sunnah kemudian sempajang wajib sampaja sunnah jadi iya sunnah ya natuloko sapaate matu pak iya tu wajib ya natuloko pamasewi makanya maka itu pandite aja lalu musalai sunnah apa aku kutumatu natulu nabita apa iya ko wajib mi pak kato mak bere jamak mo pada nak ko imangi acuri menyama acu bani ko imangi maka nyama jitu ko makmu pak maka nyama ana rokok imangi rokok ni acuri imangi yo pokoto imam maka rajik apa alena pertama tanai ya to na tu ampai ya to konro kami nama kanja aku masigi pak konro kami nama kanja setelah imam ya ko imonrin na imangi maka jalan pitu tahu aku imonrin na imangi maka jalan apa pasele na imangi to ko salay alena to tu palam kuy
Tapi aja teman cigok ku gratis. Betal yolo de gana pu. Salai mang yang pipigau. Keistimewaan. Tapi ya kotomelo malah keistimewaan. Kega kami namakan jasab dalam sholat berjamaah. Sab pertama bagi laki-laki di depan, perempuan yang paling belakang. Tapi kega makan jasab belakang. Ashabul yamin. Ia nilau doangat tu malaikat ukui kanan na imang. Pada kisah pertama pak masa rolat di ukui kanan daripada kiri. Tapi dia nak cucuk yang hitam. Pak mesak lo bakir. Atau nak kalangi tahu na bawi mang lo sunnah. Non rika nama na tahu. Jadi agama itu ya kau makre keutamaan dinawat dinarubah hukum Nami tahu gara-gara keutamaan apa salah sih saya. Pada niaro nama kada sa pertama kena nama kanja. Peko ni misalnya ko sab katujuh. Nak kalagi binasa jabana pe wacu ya mak bere jama jolo. Na guru-guru teh na sanji to macu mak bere jama. Matu itu mak bere jama. Si bawa sa pertama nak. Ko lomba kedua. Lomba pertama ko ka sab ketujuh. Tapi aku dia tu mas sempaja pesangi pura teh mas sempaja napa tu mas sempaja ngidi. Sa pertama na wonroi. Iya na tu ampai angka tau panrita maka dia sange sa pertama tanya iya tu kui monrin dai mangi. Ya sange sa pertama iya masih jaya angka. Namo imon rimonro. Karena tu panrita makoro. Kira sa pertama ku jumai. Nampai tate 10 kami menu ku masih ge. Ina tu sa pertama namo imon rimonro. Pak maka tu nasa kalasi ko kama pita na lupa tama mata rolo sa pertama boy tapa malolongang apala pada untai na silolong utong kai piko nih di sinilah sehingga dalam fikih itu ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi makre guru takalisiden ring almarhum almaghfurullah ya ko cia ko mapangewa magampang asija ko lo na petudang ko pamulang ini mau pangewa panasani mulolongang itu jadi itu kuncinya. Kemudian dua nak betua yolona mangaribi munrinna mangaribi latu isya kemudian yolona subuh wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara sekitar setengah jam melona tama subuh atau 10-5 menit melona tama subuh itu waktu makan jala ada pak yon istighfar papo ngala ta'ala suruh okuni ron milau toba makan jala ada. Iya kutulai sempaki asam paja sunnah toba ki okur watir. Iya kode tabacai istighfar paling suku ya sangi sayyidul istighfar pangulunna istighfar. Tapalamo to Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapalamo di kapang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi iya korewa ki matu bu lo bolata aja na Facebook tabuka Google engka tu huruf G tau ki sayyidul istighfar napa tabuka okorong katu mendre iya na rota cata tasuri anak tamu kirangi tapalai maka dari nabi terapi langsung ini degaga pak dongan nalinga puang Allah ta'ala pateribi iblisi gangka matan naboro nabi tamakada degaga pak dongan napaturu puang Allah ta'ala nalinga pateribi iblisi gangka boro matanna kecuali sayyidul istighfar nasabak nigi risalasi dinna pallawangan na atakku ummaku bacai riwan ni cica tepat na baca riwan ni namate yaitu wani puang Allah ta'ala jamin maka da isa suruga yaitu Muhammad iya jaminan na nasa puang Allah ta'ala iya ko na baca iko soy Muhammad cica mo namate yaitu soy iya jamin puang Allah ta'ala maka dah itulah yang membuat iblis menangis rugi landa ki ko deta apala ya ropa malampe mo pikulu Allahu na yaro. Apalah ibu cinampak mi elongin dia lagi makai lampe ya apalah
dandu na pala mana. Apalagi ko yero atong-atongang iwi. Nasya sosiwan dia kasiratu me atu tabaca. Buntu tongang ko de ta palai. Iya ko makunri o tak tabu ya tapura mak beresal lama sampajang ya tapura milau doang aja takat de jolo tapatadang lima atau tau ko sarata napa tabaca ya mubadiu ya mu'id akapitu insyaallah diringankan dimudahkan pikiran. Ya kung kagagay baca magampay ya pala. Apa nih? Namun ya rode itu apa lagi? Ya mubadi'u ya mu'id itu dibaca 7 kali. Ya mubadi'u ya mu'id. Ipatadang ilimay oko sarai. Iya. Angka tu baca surah Al-A'la ya ko pak kepala korang. Nah baca surah Al-A'la, nah patadangi. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sanukari'u kafalatan sa itu diulang 7 kali. Ya kok pakai kepala Quran supaya dia nama gampang deh hafalannya. Ya, itu. Jadi ini penting saya sampaikan untuk menguatkan daya ingat. Tapi megaya tu koki hikmah aja tabaca aseng oko batu ki buru lo ki buru baca mana ngasar nate ko tu hajian lupa aja itu yang membuat daya ingat lemah. Oh. Makanya tuh ada beberapa negara itu tempat tidak menulis nama di batu nisan. Karena dalam ilmu hikmah termasuk itu melemahkan. Yang kedua ajak tandri ulu bale. Kepala ikan. Tamanya otaknya itu yang bergaris-garis itu. Jangan. Karena itu juga melumpuhkan daya ingat. Ya nang kapakan riulu bale patah kalupatuh. Namo kacamata nama dari itu nalupai. Nah ya upudi ipojila ada ulu bale. Kemudian jadi saya sampaikan iya tuh sitongan na okilalan naga mata karo pak disengangnya makoro pak angka ya sekajian tasawuf hakikat iya tuh pak tasawuf ada adab mapamulai pakaian na melo na pakai mas sempajang na jagai mapamulai anrewe na jagai apa iya ro pakaian ni angka bima to ko hadesa maka dia nabita ya ko angka tau mali waju-waju 10 dirham ya ko di lama kada 100 sabunan liangi aserapulo na sabbu dihalala 10 sabbu diharang na pakai mali waju-waju na pakai ya tu waju-waju mas sampajang maka dia nabita pura deni tarima sampajan dena kana nabita dena sah maka dami deni tarima asa sampajanna tapi deni tarima. Hati-hati ki baju ya. Apalagi ko baju cale. Dito ka cale okoy. Dia nama rigaga baju cale. Ya ko baju paber dia nama rigaga. Yang penting ya ro baju jue taniato mancaji perjanjian. Kapasidak kami nalengi. DP ko makadeng kamu ale tapi todo ka itu masalah aja ye di cale asidak kaki apa angka hadesa na nabita pitu tau kasia si musidakai ko jumai musuro millau doang ko pada pak dongan na ko patapulo tau matepa 40 orang alim berdoa itu dikalahkan oleh 7 orang miskin yang disadakai di hari Jumat.
Ina tu nak Nabi te kongkang ka sahabat makutana. We metta ni pura ku boting ya Rasulullah, de kasiga keturunanku. Maka Nabi ta sidakai kopi tu tau kasih si ko Jumat. Musuri milau doang aku. Mengalahkan 40 ulama. Tau kasih sia ternyata tau peri. Kau tau kasih si de meto gaga. Yo po kau tau peri tau madarekin. Angka motoro na memang oto. Maka balo bola na to diterima BLT. Mak bulawa lo materima BLT. Yan angka bantuan tapalo makibua surat keterangan kurang mampu. Siapa aja. Iya, nalasay ulo na Pak Camat. Ternyata tau kasih tu tau peri ni. Ambok darekin ya sananya tu. Cacapu tau make tu Pak. Bahkan madar yang kata Pak lebih cek de waram parana na alena na dega coyoloi tapi dega koa anu dega oh sopeng yang melempu manang budi sesa iya tapare seleta makanja tu koto mabas sama bere apa iya tu tau tamai suruga sitongan napa tanya waram parang aga pale jasana okko padanna rupata jasa bukan harta ya kong kadita si ratu miliar okko bangi maka dami tu tahu mangoh tapi ya kong kadita namosi di mejuta kasih dakang okko bali bolata maka dia tahu pebesan dan itu yang tidak bisa hilang namoto mate dia nalete lakko anak tatata itu lima kada basa patu ambok na itu nanak biasa iya na tu dia na paja na rampe tahu. Yeah. Jadi makan jatuh nareko toma besar nasabak dia apa aja terampiki. Dia apa aja. Dan memang itu makanya angka wanita WTS to yayasan wanita makun risalah asumadakka na pinung sapatuna na ludu sapatu botna na pakai masero wae na panapinung nya sumadakka. Maka dari Allah Ta'ala upatami suruh gaya nasabak magai sepatunya dia gunakan untuk menyelamatkan nyawa siaga tomi angka nawairi nung nalingnya sumadakay tapi itu karena jasanya iya abasaki Pak aja tamasake basaki Pak maka tonga tiga apalagi kau toko kasih si mo pa cede mo pa warang parang agang kundangi masih dakai apa iya tuh si pasidakan atau kasih si denu lekala itu sogi itu denu lekala apa iya tuh agama ya Pak persen minita tanya jumlah persen nih paling contoh siaga persen sakai sakat mal berapa 2,5 ya kong kadita 100 miliar siaga sakana 2,5 ya kong kadita cik di miliar siaga sakana 2,5 pada 2,5 tapi jumlahnya yang di situ banyak yang 100 miliar kalau 2,5 itu mega tapi ya kok di miliar 2,5 tapi di hadapan Allah tetap sama 2,5%. Makanya kong katau kasih si angka dina 10 misapu dina pari kantong denaga ko bolana yemi rumah ko kantonna 10 sabudina na lalo cilingange nalai 5 sabu na sumbangangi berarti 50% waramparan nak bere ya ko tau sogi nang kadina si di juta 10 juta 5 juta na pawat di pada pasti dakano nak ya tau kasih 5 sabu ini itu karena persen. Jadi aja tamaboroi di tau sogi makele ya nu masumbal 5 sabu iya 10 juta siaga dina ko rekening ya tau sogi 500 juta siaga dina to kasih 10 misabu ya tau sogi ko melo ikale tau kasih masumbang napai pada kak ko nak berengi Pak 200 pa 50 juta na sumbangan napa pada sumbangan na 5 sabu tau kasih ona karena persennya masing-masing 50. Yana tunak kada atau pandrita asidak kami menori waktu kasih simu nasabak dena mulai kali pasidak kamu nare kosogi. Jadi tahu masih itu ampai tahu mas. Ilau dongi kasih asi. Ilau doni kasih asi. Aja nana mega po cek demo.
Ya nang kadita 10 sak buta bereng 5 sak buta pemakada malaikat po 50%. Pape dalek mo nak bereng. Ya to sogi eko sira 7 tadi nene suruh mak bereng 50%, papat di ulu. Asal 57 tamu ale. Ini kere. Di sini kuncinya. Iya. Jadi aja tapalok bangiro, sedekahlah. Tapi saya mengatakan ini masjid kita luar biasa, Pak. Dari luar kita lihat pekarangannya sungguh luar biasa. Tadi saya ke sebelah tempat imam luar biasa. Ini panitianya hebat. Masyarakat kita ini luar biasa. Asik dengan. Iya. Tapi ini ya, Pak itu kok masih Pak pasti angka masalah. Iya. Tasang itu maraji mak bangun masjid, maraji itu pananungan. Pada itu panitia masjid mak dupa patu. Angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci kunro, angka gonci pas. Mak dupa patu ke panitia Pak. Ya sa gonci pas, sini minis sana jama, apa tu lampu bawang. Disuruh mapajala kaset na mapajalangan, mapajala radio na saya bisa kosle matu. Suruh mapajala ngase na saya bisa ngi. Gonci pas, sini mak buka pintu bawang apa tu lampu pura ni. Disuruh lagi dia disengi. Angkat tu gonci Inggris. Ali na may mana melok jamu. Ali na tok bagal na tok kamal na tok masaring na tok pajala ngase na tok mapatu lampu. Ali na tok memang cejima. Kuncing Inggris ya tu non rimana jama-jamangi. Ke panitia mah kau tu Pak, angkat tu panitia gonci poka. Isur mah patulah pura sai kosle itu betul. Tega di sana jama. Ya kong kai rapa itu yang kamu itu nama mako. Ya na pura na rapa teman rema de ni. Angka mako tu. Angka tu bawa ega pembicaraan nah. Makanja aku maki. Sisa nama jama tetat dengi.